mu gihe isi yari yiteze ko ibiganiro vya nyuma hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bitangira kuri uyu wa gatanu mu Busuwisi, ibintu byafashe indi ntera nyuma y'uko hagaragaye ingingo zikomeye zitarashyirwa mu bikorwa. Ese amasezerano y'amahoro ari mu nzira zo gusenyuka? Ni izihe nzitizi zikomeje gutinza ibiganiro byari byitezweho kurangiza amakimbirane amaze igihe hagati y'ibihugu byombi? Muri iyi nkuru tugiye kurebera hamwe ibyinshi nyuma y'uko kudindira kw'ibiganiro bikurikiwe n'isi yose, kubera ko nta handi wasanga ibiganiro nk'ibi bisesenguye amakuru atandukanye hirya no hino ku isi. Kana subscribe ukomeze bikurikire. Naho njye bugiye kubana, nitwa Emmanuel Iradukunda, mbahaye ikaze. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika J.D. Vance yavuze ko atazi neza igihe ibiganiro bya tekinike hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran bizatangirira. Byari byitezweho gutangira mu Busuwisi kuri uyu wa gatanu, bikibanda ku hazaza h'umushinga wa Iran wa nucleaire. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byombi byashyize umukono ku masezerano y'ubwumvikane, Memorandum of Understanding, ku wa gatatu, atanga iminsi 60 kugira ngo impande zombi zizemeranye ku masezerano arambye y'amahoro. Yagize ati, gahunda yacu no kujya mu Busuwisi. Sinzi neza igihe nyacyo uburyo turimo gutegura ibi biganiro bya tekinike, nuko abayobozi ba politike bazabigiramo uruhare, ariko hazanabaho abantu bari ku rwego rw'abatekinisiye bazayobora ibiganiro nyirizina. Ibiganiro birebana na nucleaire, uburyo bwo gusenya uranium ikungahaye cyane n'ibindi bibazo byimbitse bisaba kujya mu mizi yabyo. Nteganya kujya mu Busuwisi igihe ibi biganiro bya tekinike bizabitangiye, kandi twibwira ko bishobora gutangira muri weekend. Turacyagerageza kumenya neza igihe bizabera. Ntekereza ko bishobora kuba muri weekend, ariko sindabyizera neza. Twifashije igitangazamakuru cya Al Jazeera, umunyamakuru Briso Sandari yari yiteguye gutanga amakuru i Tehran. Mbere yaho hifashishijwe umunyamakuru Osama bin Javed wari mu mujyi wa Rusen mu Busuwisi. Yabajijwe ati, uyu wa gatanu wagombaga kuba umunsi wo gutangaza ku mugaragaro ibiganiro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran n'abafatanyabikorwa babo. Niki kiri kuba? Niki twiteze muri weekend? Turi kubona amagambo yitonze cyane ku bijyanye n'ibi biganiro. Twumvise Minisitiri w'Intebe wa Pakistan avuga ko uruzinduko rwe rwimuwe. Twumvise kandi Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko ateganya kujya mu Busuwisi muri weekend. Yakomeje avuga ko nubwo uyu wa gatanu ari intangiriro ya weekend, ibiganiro bitarahagarikwa burundu, ahubwo byasubitswe. Hari amakuru twahawe n'abari mu itsinda rihuza impande zombi avuga ko ibiganiro bitahagaritswe ahubwo byasubitswe. Ni nabyo twabwiwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubusuwisi. Yavuze ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubusuwisi yamumenyesheje ko imyiteguro yo gutangiza ibiganiro muri Bangkok iyikomeje. Bigaragara ko hari ubukererwe kandi bashobora guterwa n'impamvu zitandukanye. Yongeyeho ko amakuru yahawe n'umwe mu bari mu bahuza agaragaza ko ishyirwa mu bikorwa ry'ingingo ya mbere, iya kane, iya gatanu n'iya 10 n'iya 11 aribyo bitaruzuzwa, bikaba ariyo mpamvu ibiganiro bitaratangira. Yasobanuye izo ngingo muri make. Ingingo ya mbere, kubahiriza ubusugire bw'ibihugu n'imipaka yabyo harimo Libani. Ibi ntibirashyirwa mu bikorwa uko bikwiye. Ingingo ya kane, gukuraho ibihano no gukura ingabo za Amerika hafi ya Iran. Ingabo ziracyahari. Ingingo ya gatanu, Iran yemere gutambutsa amato mu mutekano nta nzitizi ifatanyije na Oman n'ibindi bihugu byo mu karere ka Gulf. Ingingo ya 10, Amerika itange ubusonerwe bw'agateganyo ku bihano kugeza igihe bizakurirwaho burundu. Ibi nabyo ntibirakorwa. Ingingo ya 11, Iran ibone uburenganzira busesuye bwo gukoresha amafaranga yayo yari yarafunzwe. Ibyo nabyo ntibirashyirwa mu bikorwa. Yavuze ko muri ayo masezerano y'ubwumvikane harimo byinshi bitarakorwa. Aya si amasezerano ya nyuma, ahubwo ni ubwumvikane. Hari byinshi bigomba kubanza gukorwa mbere y'uko ibiganiro nyirizina bitangira. Yongeyeho ko igihe kigenda kirangira kuko bageze ku munsi wa 59 muri 60 bahawe. Ariko se ni uwuhe murongo w'igihe cyo gushyira mu bikorwa ibyo izo mpande zombi zemeye? Osama bin Javed wa Al Jazeera
yasubije ati naganiriye n'abahuza impande zombi kandi ishyirwa mu bikorwa bizaterwa ahanini n'iby'impande zombi zizemeranya. yavuze ko hari ibintu byatangiye gushyirwa mu bikorwa nko korohereza urujya n'uruza rw'amato anyura mu mihora ya Hormuz no gukuraho inzitizi zimwe na zimwe Amerika yari yarashyizeho ku byambu bya Iran. yongeyeho ko hari no guhagarika ibikorwa by'ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi, ariko yavuze ko ikibazo cya Liban gikomeje kuba inzitizi ikomeye. Kuri uyu wa gatanu mu gitondo, ibitangazamakuru byo muri Israheli bivuga ko nibura abasirikari 4 ba Israheli bishwe mu majyepfo ya Liban. Israheli ikomeje ibikorwa bya gisirikare muri ako gace kandi imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa Liban. Ku ruhande rwa Iran, iki ni ikibazo gikomeye cyane. Bashaka kwemeza ko habaho agahenge karambye ndetse ko ubusugire n'ubwigenge bw'ibihugu byubahirizwa harimo na Liban. Kutumvikana ku ruhande rwa Liban muri aya masezerano hagati ya Amerika, Israheli na Iran bishobora kuba imbogamizi zikomeye mbere y'uko ibiganiro bitangira. Ikibazo gisigaye ni inzitizi ikomeye cyane ku itangira ry'ibi biganiro. Ese ibi biganiro bizatangira nk'uko byari byitezwe cyangwa hari indi mbogamizi ishobora gutuma amasezerano y'amahoro adashyirwa mu bikorwa? Nahansoreje, tuzakomeza kubakurikiranira ndetse no kubagezaho amakuru yose agezweho. Niba ukunda amakuru agezweho kuri channel yacu, kana subscribe, like na share, utuzacikwa n'ibindi biganiro bitandukanye amakuru agezweho. Nkwibutsa ko nta handi wakora ibiganiro nk'ibi. Naho nje mwabanye, nitwa Emmanuel. Iradukunda. Ndabashimiye.